warka wara honno yar penal tv ben handa wi ka fo war kur kadan wase albarkanda naneri ka war yo ka simba penal tv aluka tukur ka rona boto gorono ngo war cal jama wara honno yar andurnya kan jetta cidra wor wone bere yoro yende ga wase ka fo war kadan wase albarka misir kanda waro be boto adona ka gorono ngo wase yobu kur himenta wodra hano hayka ci lasatre boto do yorgo wodi yara woro be ga dayro kata alla kal bal ko dio ka kata andurnya to subiru ko de selle wone misire wode ka ugenda wode nda wone bere ko ni de alfadio nda i buboy woro misir kanda woro be hayka ci yerone botu wonda wodra hano jaro misir kende rgo se la saltare botu wodi bena yargo yerkati sumela mega kasigar sul sefa kaci doni ko ara permono e miskare ma inka wonna sunga jatu wone misedi bene misir kanda ayro donira na misir kanda sentiga sande de na yara sodi nda hay misedi ka gajati bene nga wona doni wona fondo dra kay boyro kay futu wonde gicile der ko yedda yro kata wonna sodi bene amma hali roto doti rono ga jati se chini miskara me hinka forward fo chara tari ka me hali hiro hayt ka ci goydera bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam sisi ko gomni hoy wallahi tout va bien Dieu merci bismillah penal tv bene fo la walli kano me ka simba yer wona honno koy di ndur nyakka jetta ci dra bon ko albarka Dieu merci je remercie à toute la famille il faut haya kurkaci normally d'abord kangunga ci famille le woldi. Donc après ça, il faut aller pour 4 sur 10. Il faut votre jatin d'ici, c'est ici. Voilà. D'accord, Abouri. Merci. Il faut qu'il faut faham dundi wodi wane misedra yoro koynda ha lawal de kaci sul jati sumaila man borono no mana mayndi masini har mana sul sefa. Ouais, si c'est alhamdoulilah, je merci. Bon, sul sefa mayndi boya, a mayndi nyamburgu. Voilà, mayndi sidde mayndi nord parce que sul se fata jatindi bobo huna ci kala nyamburu ay nyaahu ci boya voilà mais ay nyande bobo kunna goro kala ne dab mako moi en personne ay goro tombaktu voilà d'accord ni goro tombaktu mais ma sul se fa wucima sul se fa bon suldi ay madira na hon bon se fa jakena tare sar kercindi yasi jakena bon wona groupe dira ainga ci c'est-à-dire mandi ka gira ka insa ka saran jorfu donc cara de joge ga sefa voilà wodran modam ngani madi bene sul sefa voilà ci no may sefa bu wota mare bon Dieu merci d'accord abori ro ko ina wona sudi e sul masse andurnya guide ko bu amma rapporna ni choisi pourquoi masse bon rapo jaay ci na hayno no ka awona badi hero binadira donc en même temps, j'essaie de donner des conseils et me conseiller borode dans le rap. Haikani sinka har borose kunna har rap kuna borobu mungo ko donc là et mo choisir rap ay damga. En même temps, il dam guitana yo kana ci rap jatindi mais je continue avec le rap. Isa sara cara ko. Isa sara cara. Voilà. Mais rap misforan hero nga doni de randa. Bon, rap hero ara jaay China ay en 2012 et kayna ko. Voilà. Bon, j'étais en second cycle. Voilà, d'autres années, Sinti, parce que était Sinti, et le groupe quoi, tu vois. Et on était en groupe. Et le groupe s'appelle Big Boys. Big Boys. Voilà. Yertindi Rogania quoi. Donc, il y a un élément fonga kata fati, kaya go gani ndachara, donc il y a un furgani d'à côté. Jara de hero rap kuna ko misone sinti ne groupe de bolde ron ka vaiga di doni ko yerno wala ga war barka gani nda cian bo yer cindi yer groupe de kurcinda ci gani ko wana doni sa allocato di genna don bon wodi banda kani sinta rap parce que robe ka rap mo ana ci hayano ka ayras maga ci hit kanani sintiga bon andir kanani sintiga la bas yer ko albarka bon ay du faba ko yo en même temps courage cinde yatindira parce que ay kurka senan non buma kur yer ko fa banabe nako voilà donc ay na gunara chande berber wodi mais boro clash bore gare ga hay tout mais banda cini boro mas mamgo ko en même temps bore tun jatindi kay to la famille yadde kane donc je continue to orke et en ce moment sari kane tete sinti rap jatindi ka rap courage de geira ka bisa wala mari rata jatindi en ce moment cinde ci wona premier de la classe. Voilà, donc yongi sasara cara jusqu'à présent j'ai senti moi jusqu'à présent Harry Bendi
ay na redoubler classe ni bendi chomare bendi chomare mais comme ni wona présentation de na mana hargodi e maga ci ciwti kanidam si wodi mo boy dem ay dem sociologie université ni bendi wodi mo re wala bendi licence d'accord yero ko inda hadi mo reda misir kana arga parce que ay guna ni wona morceau fora no arkana sul sefa ana hungu walango ka normali miso wodi doni binde boro benana go wala bore ga no charra wala maga ci wodi wona doni wona alla kaldi ndaga wona almanade no bo is charra boro boro ne sabu akuno ba kaci ay fabo ko idio kaci tim sefa wala ngene sabu son wodi kuno i wona gomni de ki damene nda c'est-à-dire fabar ki fabe hari hinka to doti kay go hon ko wala parce que yer ko indagi hano ay go nango kay go ko wala men har kana masul sefa na hungu kana hano normali nongudi ndana ci comme ni medo ko yetta ye kasibe doni mi sey sin saka famga maga tu mano bakar doti bon ya baka be digi ka c'est-à-dire ndana ci ay shungole to nango ko parce que handir kana sinti ay sintinda bore ga hadde kana wosta ka hay wora wosta kujine cini boboy ko ci ba bon je merci hano bore ga wode ka cindi yenje wode rango wurure banda yer ko indagi ko voilà donc wode gani go no sabar mais ni jora cere to borofo magara ke spiad life maga yuri nonguri mo PDG Famagan Sissoko fede wodi sima wodi mati PDG Famagan Sissoko ci ay fabo ko ber ka jeyna hiro rapura boronno ka hisa ka beena ha har nango kay gungu dang ci fabo ko berde ta kemi nga bandana bor kur kay do relation ku nangungo be inde yinda cara gungo kata ay bobo ko am wala relation bobo PDG Famagan Sissoko wala borotana e mo ngi may go de morceau fofo dara kana ci PDG bodde wode madio mse fo ndegi goynda cere wala msfo ci parce que mar doni koy fofo e may gara comité so boy bodde msedi mais doni koy fofo e gara parce que be doni koy sara ana ci doni koy yono no wodi ci timdi wana element dera timdi wana element timcima bon timdi ci wana groupe di ka igay bandi fabay ko wodi ati tim voilà naman har ganda te miso yesi saka faham ganda miso wodi d'accord wodi ci wodi morceau wodi benanago mais sarkani sintika ka moreda morceau hinerika wala match album hinerika ni ka fatandi bon il fatandi album fo da mixtape hinji mixtape voilà wodi kima mixtape bon mixtape ci c'est-à-dire album jara quoi voilà wodi nga ci mixtape wulen fatandi da album fo morceau mer jago album bon album di 18 titres nga gar 18 titres mais est-ce que tu tires fo taka wala inka no inka damo yesse woni a cappella di moreda bien sûr go bismillah je parle shoy hanga di go ci yamam anshinda birije kurashi nuna bena hollo kago kandila kalkuna hun bine kuna bizonna tine wodingo dore bino talanga no rayer gonna fa ba kuy jangay misesi bara yoro goyno honna ni jangay dinko ko hamadi al malu bedde bangay lanku 1 2 3 wodingo yende bino i jahar malelinda ya bino fara yada se fa go che foga ligay hinga ga normali misado baru talansi karaba barama chowga jina makal malumber endu ya ni bomo ibere fonda sino kusum ka kandi sino ala kal ko ne rapunano no rapuma aga se fa boye sinti waju aljama di womo desel fosin katabu kalite kantita fuye ko neva sul sefa misol kanani kandi hayo e cira bene ayta hawe bon ay kasu doni misol woro dam goy woyen bon akuti haikani du bina parce que bore gulu kan en mayta en personne en ko no hantum donc hawe ko nin ka hantum ga hali cinin na lakarra miso wala no dam ngis dina wala fo dina sara mais hantum dana hantum gi ko mais morso jati bene ma bene morso mo nor bene na go wala miso fo bon morso jatindi ago si rapu da bene ne ci ko rapu bene no ci ko rapu da bene ne ci la borode ka fabani nda i fabani mais a foy gudoti dam sannange ga bani sibani i koy kenan dini a côté quoi ça kan gudoti sagune meni bandi kenan dini quoi tu vois voilà ka bindi mo ka c'est-à-dire no rapper talanga mais faba koy nga si banda quoi voilà faba koy sigi banda voilà mais est-ce que ngi mu yeddange ma fabanti
Bon, parce que al boro ga faba borka no ban ga jato ba faba mais borka a hargu medrani bodde si faba gu kagar kana ga jati sas faba wodi est ce que wodi mo ga yaras bon borode wona condition de na chafu sinon ay tan nan hay normali talente gara yo bore gara mo ka ba faba tu vois ndi du faba mo sidu ta samburg don mi sara mais faba nga sidoti tu vois faba nga sidoti martira se chimi yer wone amirdio yi saka ba ha tu vois yi wona artiste de damira valeur fo donc wodi ati sendede parce que ay ti simen jorf ke nogi mais rin kada miskara ka tonton gi wona visibilité di bene mais wodi mu isi daga e hayano tel wajum te ci alhabar no koy ci journaliste mais haydi ke yinkada ma aci kano bode se visibilité émission wono ni ci boro hinjante ka jingar hina wone joni koyriwo et invité qui plateau ben mais boro hingere kurra ina hinkaka mais peut-être ngi ko bayt ka sengena hinkaka vraiment isare na gesi hinkaka kalinam hal sar kay mission do alokati do to gini ma harena kana ge is ka fo iskata igo kati wala misafo iga may haye kiyar bon wodi ndagu cille aga décourager de boro wala si vraiment aga décourager de boro voilà aga décourager de boro donc i tasi bena fo tas kana ge maka ge ga reise non parce que nanguna kana hay kan suno jorfu roba makani ni jati magandes mana hinkaka ça veut dire que nafasara ni do donc wodra e mo kande c'est pourquoi hermana kana ibube godote ka faba i hargani parce que deme je mana faba ni bongo boro kursi faba ni ay ka gota hano kati ni nongo ay guna sende ye goy wora me hano alhamdulillah borkay ba hinka kati nongo berende al karamara boduma hinka nongo na la kaldi ga wona visibilité mo tonton c'est pourquoi di jati e foni parce que ni hinka moy courage ni ka miskano kur no hinka faba ndi barani faba ni bongo donc miser kano no guna boddio kunna chafo faba kunna tinjorfu faba e gudoti ka borinka damane mise kano hinka doara million men de borono ni million nan ngaga chefo aben mais hinka kata so kara no chini no ngara hal non ka ni wone carrière de kokay vraiment donc maintenant wodi wone mise dra atel wajima lokati ndal lokati yama jundu wara lakal wodi wone mise chimino afo esme faba mais bobo e gudot kangi mo jat faba ngi bon voilà wodi parenthèse kayna carrière feri wuri alwajim kasimba war wone mise dio e sul doni seraso ha hano jaro yoro hani andir kani sindika kamorede ma ci sendedi kani du da maga ci raso di kani du e hono doni wona misidra bon handir ke sindika ka hano yar ko albarka sendede kay du bon ana ci sende ber parce que sarkane sinti production mi se bor ko be production mi se wodi ngati haydi ka hinsaka chendo artiste ben nan smara fa bakuy tu vois surtout nan jatindis kayni bo mo ka bori mais je merci yar ko albarka handir kayta sinti agar ayta jatindi sava kayno ko tu vois donc ye fabe bomo en même temps wode ka don e produit wode cours ce sont des amis ka c'est-à-dire isa hainda hay tankenda ci danga mako ko no gise ko voilà je merci ayna gunara sande wodu ko tu vois sande berde kane gunara ka ci sande rika hinsa ka toucher a ci sarikana ay sintika ay succès sintika monter quoi tu vois voilà bon al wakati wodina ay kale ay fur don masé parce que la famille hadde kane chura donc ye hinsa ka base rapide kabisa choudu quoi donc lay mo bay madame wondi en attendant tu vois donc c'est woti sendedi donc al wakati fo ni furdoni après ni ka jogo ko ene ouais furbe ka jogo wurti sendedi kandora mais mati yara sir kandora parce que non ka sende go kur yara su groti inko way ko ende cirandur nyaara bon yor ko albarka yara sede ke duara ya mi fa baku tu vois ka hay kur ka ay kende da sul se fanga kende ge har ye dam ya ma yara fa baku donc je merci wuti yara si ber don mi sakuna no mi fa baku ita no mi fa baku en même temps ita jatin dinde bu modi wona problème de subu tu vois bor kur ka ka te ko fa baka donc ay shun wala wuti sande ko voilà ara po doni nono ka a hinsa ka nafa mais hano jaro ni jati ne kanigo ni da jingar hina rapper de ka gurut est-ce que woro guinda cere woro faham cere wala sende go no cere
bon jingar era raperdu ainda ki kuro fam cere boros doti ka c'est-à-dire ainda ga sande ge naga na cere ga meko parce que tende bo modi je suis ouvert pour tout voilà pour tout le monde nan kate ni concert era yo kuy hay kur kano may nan kate si je suis disponible yo kuy quoi voilà mais ni wane dunir kan sintike ka moreda est ce que no may clip kan inse cire ntaka kana inka ay bomo ay fonde bomo clip no bon ina dam clip jina voilà mais ça goni do agaido clip du mo hayr ka jende madam ga komay ga chokuna donc ay shiba ye don en même temps mais ko bomo clip ro ko no quoi tu vois mais maintenant kay bendi inchallah bientôt astagi yesinti sinti ni wana clip do yar ko talama ya rasul mais est ce que doni fondora mati projet kano may bon projet de kane mi projet de kaka ta wala projet de kane ouais projet kano may da projet de jati ka hano bon maka ka lokatana projet de kay maka bon igaga mixtape préparé kuno iga préparé mixtape fo na clip hinka inchallah on do wode wona goydera voilà en même temps bon yami concert fo ke makko dam nord en même temps may ne jatinde concert fo ka ta makka dam inchallah on der ko de wode wona projet de inchallah no may concert kay makka dam de bo mako no da jingar yenamo wodi projet wona concert way hunara jati ni wona projet wona misere kasimba jingar hine wodi ci ma ala kaldi kano may do tera bodde so lor jati wana kenya de se ka cara pare ka imaka tun kate be ka go tun ralo kato bon hayri kana ayte har nor rapid dessus parce que nor rapid yo ismay ibera fonnan ci ngenda carara iwa ngenda carara go clash cara yu cara nya yu cara baba bon ayta do wodi na ci fierté quoi voilà yamma don yamma tasmis karane mano borade ce conseil voilà pour que ma hanga fondo boyrodi voilà wodi nga ci idée di ka gaydo en même temps ijamere de ka tun yetakaci wona beredu yerongo himaka ko ino fondo boyrodi pour que ma hinka hangar fondo di parce que nge jatin di gar fondo futuri kur fondo futuri dani hanga donc yeddango himaka hin sayda har ngeta goko quoi voilà e narni mayndi koyra hinkara nyamburgu na boya mais hano jaro nyamburgu no eno saka tuju wala boya bon tuja en kadi kurga parce que a kurci wana mais shi gorado te ko dangati erreur mais nan koydo te est-ce que maga ci dot ka no saka tuji jati boya no tuji ka bisa parce que dotina ay cina tare du kure dam ga ko ci ay kaga do wala si jandi ko ni mburge ka ko mais boya no saka ni kaga do voilà boya na nyamburgu muru cara no ici kilometre jata bon 3 asbuta asbu mais parce que wala cheno inko ko ino ka mais ni binde cheno ko inda wala misfono ko inda ajje moto na ko ina moto non ka jundi moto do taso ouais ya je to muti yo voilà sul donc hadi ka ro haninda aci ro yakatere wona hari ka ci rapu wona rôle do yer wona société dra hano jaro mano en karodi ma ci rap wona keydodi yer wona société dra cera tegal jingar hene bon rap ami keydo ber yer wona jingar hero kuno tu vois si jingar hero dans la vie même voilà parce que rap yama jowger village bobo yo gudo to hon kasi bendi mais no gari wona artiste di sababura e village do amado mum di partout tu vois akata relation bobo akata borober bobo yo mum imam ko rede mari artiste di maga quoi tu vois voilà akata mo boro mo todo ti kana be ko todo ti quoi donc a make do ber voilà mais est-ce que monsieur Kende arga alafia wana misera anda ayicilem miso karal fa we ga waju ka furbo de fondo o arapu ga ci marodi cille mo ouais a ciga parce que rap nan ci barka c'est-à-dire barka no be conseil no raporo no inko no conseil no jumdi borade wona lakari ma furi futi ma hangi boyrodi par exemple yenjo karaner go marit nan don na har ima furi yenje voilà a barsan nan ga jumdi wona lakal c'est-à-dire d'abord ko ka hinna ko nan dam son kano akoydi mom ganda akoydi binado hinne a fur gugoy futudi ko a yengu ce banda donc nga mo ci waju ko voilà d'accord
yero ko Guinée ni wane e morceau dera mar morceau fo gara ka sibe wi bere seno doni wala ni jatu wi berdi seno doni ni wane morceau fo ka e mo morceau rita ci mar hayra wala tama jeda la calcium morceau se miseli mais yero ko Guinée mo ni wane morceau de kara est ce que wori morceau ci le gara bon atilne ago wori morceau gara ago mais jesinti don hannungo kanego ay wana nyande baba ay na ka dami c'est son et jatindi quoi tu vois parce que bore nono ka ay ba ay madame ge wona vi de rap de no quoi tu vois ni saka ga respect ber karana ba c'est-à-dire madi mo ko hiro adoni voilà ska hinka cha skani sem serkan arkana doara difficulté lo bore nono ka ngemo isi huna quoi Allah voilà bore ngadi kusuna ikursuna yer ko may nege may jis amina ya rabbi ay sul ne yerguna kana mali jate hano jaro ago sendera kati sende biri ture wona misera la seltari nda haya buboy wona misera wata kati doni koydi wara perdu artiste du maturo wona kay doni mise wara hano jaro kayro guna mali gonna bon msoka mali gonda hon yatta yer wondi ci ro don ero jumni borode wona la kalli pour que ima fur yenjeri parce que sinka jomal fa yes be mal fa ma jog voilà yer wondi ci ja yenjo sintar hone kargo ero programme concert de ero dam ganda concert de la paix ero programme ero dam hinka dam mixtape timmenti sur la paix ero dam featuring yo ensemble juste pour que yenjo mo ben quoi voilà donc ka jumdi borode wona la kalli ka be ndigi ka c'est-à-dire yenjo hayno ka asihisa quoi asarauni na ga saro voilà malira hano jaro dan gono hono doni koydio ibo yimay sende nde yimuri sidio kati nda comedian de plutôt ka gogonde bodde nan kati gi société de wona hay bobo era bodde doni koydano no we gar gogonde koyno wodi bodde mano me kano en karise bon wodi yo boddio hayke harise ci i tromper voilà parce que bar fo kunnan wona goyri dans la vie bar fo kunnan gudumbureyti tu vois don anaci don si dam boronda bora jaso quoi borongo dam go monda bora jaso voilà aytado nan ci don kuy ni dam boros jaso tare ni skinan di boron su bora nyan si dam guy futu yon si nyen taba futu si nyen hari futu kala no conseil aytado wodina ci futu voilà wodina ci futu voilà yetta wondi ci wodi hano no mai jinda fur cerante ka no simba mali jide se muskari madin cera woka se anasare rigar ino sacré o tuddi mali der hano match numéro fur cerante ka no mai wori wona miseda bon avant que madame modi ya bay monogi akapela ke na sur la paix ko inda odo kanyas koy makal lasi handur nya hudo bakatun malfajin dender kani yasi hinkatun bayre koy de waguna wala wasutun koy makal lasa makan de bone katun normali nin de ham kasiben sa ko rebi na diga dora yamma tasi yamma hanga yenje mesi se yenje mu faida abo non merci vraiment isa kani c'est parce que hano borkul ka ci alafia wona mise bene wurci haya boyre parce que wurci boddo ba gandadi wona jina koydinda wona gandadi wona dureedi wona mise daga tabatidi wurci hayka boddo tas donc wuro mise dra ro foni acapella o kan en kadam hayka ci alafia bene e wudra non may jinda fur cerante parce que lokatidi kayro ba kay wona a ci hayka moreda ayro ba ka jesi hayka cer wona walla hadi wuri wona misidra ni wona donto cerante ka no may ka ci message kasimba mali ije handa woy bon jingari nen ci wona ken ci kurman ci hausa mali bandan dajine don tori kana yimi a ci alwakati o karaner ko ka ci yenjel wakati parce que nan jete mine gando kurana yenjogo andurnya hudu kurra mare yenjogo wala ka bayindi gande jere kuse ka yenje nafa funga sara hasaro ni naga hasaro jaayar bi yenje hannongo kanergo bunni go dama bada asi hunande bor voilà donc vraiment ye wirga hay kurkaci bor futu kaga yer gande dira ama furgu ga yenje yamma din tere yamma kafu yer koy de wonal horma kuno voilà donc ye duka fu hay kurkaci mali na normal ije
d'accord voilà merci ka foni mo ka damana albarka yar wona baturi atolot kay maka gayano miset kan rago ses sumela mayga kasiga sul sefa ngaya kanongo ara pernono doni ko inono miskar yanda ga men ka wonno su hayd kaci ga wona doni miset bene day kaci mali jat wona miset ga ngortal jama waddu wadra fam ka fo war kur ka dan wasa albarka ka anda yar ko yadda lokatana yoro kati ka koyne parce que dunya ci miso alokati nda lokati yoro kati cira ka jumdi cira lakal miskara ka wonno su war ka cal jama ka honer ka no war mo se faham gi wona misidara wadra hay kur ka ci nga fan ka go dunya kanyata cidra yoro fogi hay cira cirante ga wodi ka go jel ngarina lokatu ka fo hay kur ka ci gallaga bora lokatu ka onno yar layr ka ci boya bodde na nyamburgu bodde parce que hano cal wadi yo mo fu nyamburgu bodde mo batora yoro furugu ko yoro fongi kur himente e ko subhanahu wa ta'ala ama mara yar batu ci le koyne wassalam